sikhishima manje ama-police station la kunensizwa eziwu-12 eseyiboshiwe ebesihamba nazo kodwa-ke amaphoyisa ayekhethela nje abantu afuna ababophe masuka lapha nje aqedela ulive sinyukela la eJiphe police station siyokhipha zizoyikhishwa lezi nsizwa ngoba amaphoyisa asiphathe kahle wona ngendlela ayiphathe ngayo aphambuka nje nawo la ngaphambuka khona ukuthi abophe lezi nsizwa bese kuzothi induna zona iqinisa sebenzanga lokufikela ithunzi sikaZulu iqiniso likaZulu ngoba uma kube khona inkinga beyikhona bekufanele umuntu oqala ambophayo yimina ngoba mina akasengimeme umuntu mina ngisholo mina njengomongameli wamabhinqa ukuthi mina ngiza kwamayemaye uza kwamayemaye ngisholo lo mina angizange ngimeme umuntu mina ngaphinde ngazokhuleka ey'nduneni zenhlabathi neyipheke abantu besilo eGoli nabantu bakamntwana eGoli okubalekile ukuthi konke lokho sikuhloniphe sikuvikele ngoba obaba sebahlonipha kodwa obaba badala kungenzeka kube khona umlilo abangawuboni uqala siwubone sizingane induna siyahlonipha iphethe amawustelo baba umhlongo baba unkabelo oshalazile kodwa ufuna bakwamukele ukuthi nathi singamahala njonjo siyayibona impi isuka ingakafiki izonyathela namasimbo abantwana okumele lokho bakwazi ukuthi nabo bakwamukele bakuhloniphe futhi bazi ukuthi siyikusasa ngaphandle ke bona uma bethi asidonsela udakeni thina fela sizophila ukwakha amanxiwa odakeni sizokwakha umuzi odakeni siphile odakeni sivumela noma yini yabona leyo nto leyo ngeke izenzeke uma ngabe thina sikwazi ukubona ukuthi la kuhambe kahle